الباب الثاني، باب التوبة. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. ابو موسی عبدالله ابن قیس اشعری رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: الله متعال دستش را در شب میگشاید تا توبه گنهکار روز را قبول کند و دستش را در روز باز میکند تا توبه گنهکار شب را بپذیرد.